ahlalisane ngekuthula. Ingwenyama iphefumule edzilini lelentelwe kumukela emalunga ePhalamende longenelwe umhlangano loyingcenye kubambisana kwenhlangano yemave yase-Afrika netihlenge tase-Caribbean kanye ne-Pacific kanye nenhlangano yebunye bemave alabamhlophe. Leli dzili libusiswe kunyathela kwendlovukazi Mhlekazi belibanjelwe endzaweni ekubamba imihlangano ezulwini Palazzo International Convention Center. Lo mhlangano loyingcophamlando ubanjwe ngaphasi kwezivumelwano seSamoa Agreement kanti umhlangano wekuqala ngqa kubanjelwa kule ndzawo yekubamba imihlangano ezulwini Palazzo ICC leseyiqalile kumaketha la Kangwane njengelive lelilungele kwemukela emave emhlaba ukuthi abambe imihlangano imicimbi nemikhangiso lebambe lizinga lemhlaba. Leli dzili belisingethwe indlovukazi Mhlekazi Sigodlo nebantfu benkhosi. Lo mhlangano wekuqala wemaphalamende yase-Afrika nase-Europe uhlanganise emalunga ephalamende tikhulu tabohulumende nalababuke tindzaba tekubambisana kutentuthuko e-Afrika nase-Europe. Ingwenyama yekhusate labangenele lo mhlangano ukuthi baphume netisombululo letitonda impilo ibe ngcono emhlabeni lokhungetfwe tinkinga letifaka ekhatsi kungcubutana kubhedvuka kwetifo nekuguquguquka kwesimo selitulu. Ingwenyama igcizelele ukuthi kunako konke bantu kufanele bahlalisane ngekuthula. I hope with this conference where the OSCP as member states with the EU coming together to shape and look at how our partnership, how our cooperation can be strong. We count on all of you that when you all have the discussions, you'll make this conference very important, and above all, come up with constructive and meaningful action that we can implement as partners. So we trust our coming together will look at many challenges. The world is full of challenges, full of conflicts in Africa, in Europe, in Asia, in the Middle East. We have so many challenges. We have outbreaks which continue to affect each and every one of us. We have global crisis, we have environmental issues to deal with. There are many issues that we need to look at and see how, as human of the world, could come together. The most important thing that we should all of us remember is that when God created the man or human beings, he created them to live in peace with one another. Respecting one another regardless of who you are or of what you believe. The God we all serve has made mankind, and we should all live in peace. Lobambe kubangivuna nkhulu uDokotela Tambo Gina udumise kubambisana kwela Kangwane nenhlangano yebunye bemave yalabamhlophe lesekuhlanganisa iminyaka lengamashumi lasihlanu. 2026 marks 50 years of EU-Eswatini mutual engagement, a milestone that reflects a relationship built on enduring trust and shared development goals. Umbane ngosilindani lomelele iphalamende yakangwane enhlanganweni yemave yase-Afrika netihlenge te-Caribbean ne-Pacific ukuthi imihlangano yemakomidi lendvulele umhlangano lomkhulu iphumene tinqumo letifaka ekhatsi ukuthi ingcenye lengu-15% yetinhlelo tezivumelwano seSamoa Agreement izuze abantu labasha. On Global Gateway, your parliamentarians demanded and requested that EU investments should carry beneficiation, parliamentary approval, and a public dashboard. We reminded partners that we export products and not poverty. On youth, this Bureau resolved that 15%
of all Samoa programming must reach our TVET colleges, digital hubs, and young entrepreneurs. The future is indeed in the youth, and we reported so. Mabhalane lomkhulu kule nhlangano Musa Batraki uthi emave akawuvala umlomo ngemsebenzi lonto ingonyama wekuvusetela le nhlangano lebeyibhekene netinkinga etimaleni tingungtayo tibheke phansi uthi even le Equatorial Guinea ingonyama yaqopha umlando ngesikhathi icokelela tikitsigitsi temalangeni ngesikhathi lesifishane. During the 11th Summit of Head of States and Government held recently in Malabo, Equatorial Guinea, Your Majesty's sterling leadership and commitment to the future of the organization were deeply appreciated by member states. Distinguished guests, let me tell you, for those who had no chance to attend the 11th summit, that His Majesty in 30 minutes raised 14 million for OACPS. Hilda Voutmans lolunga leParliament yase-Europe ugcizelela ukuthi kuko konke emave kufanele endesiqiniseko ukuthi tinqumo letitawuthathwa kulo mhlangano tenda lomkhulu umehluko etimpilweni tebantu. I want this assembly to have action, that you feel it on the ground, not just words or resolutions. Our citizens, they need to feel what we are doing for them. We are the soldiers of the citizens. And that's what we need to do. Ulelizili kube nemigidvo lejabulise emalunga eParliamente lebeka lingenele. Labika kwethi Ndzabeni ngisandile Makhanya lazwele Masuku naThemba Mamba ezulwini. Silo semhlaba sithi leSwatini liyatimbandzakanya kutela ubumbano nekusebenzisana tekuthula kanye nekubambisana nemave emhlaba. Ingwenyama beyiphefumula ngesikhathi ivula ngekwemtsetfo umhlangano wekucala emlandveni wemalunga eParliamente elivekati leAfrika nemave alabamhlophe. Kulo mhlangano lobanjelwe ezulwini Palazzo imbube emhlaba beyimelelwe lizinyane uMntvanenkosi Lindani. Live leSwatini libambe umhlangano